Hajde. Let me. It's okay, I'd scale this. Hajde. 3, 2, 1. Ćao! Dobrodošli u prezentaciju za naš projekat koji se zove No Need for Speed. Ovaj video je za noć istraživača. Saobraćaj je nešto što svakodnevno utječe na naše živote. Mnogo je inovacija napravljenih i poduzetnih mjera opreza kako bi vožnja bila bezbednija. Jedna od tih inovacija je ležeći policajac. Slažemo se da je ležeći policajac nužan atribut sigurnosti cestovnog prometa. U vezi s tim postoje mnogi problemi, kao što je problem da je nepotreban većini vozača. Ostale pitanja uključuju oštećenje vozila zagađene bukom, usporavanje vozila hitne pomoći, povećanje zagađenja zraka, lista se može nastaviti. Iznenađujuće je da otkad je nastao ležeći policajac nisu pravljena poboljšanja kako bi bio sigurniji i pogodniji za vozače. Stvorili smo pametni ležeći policajac kako bismo nagradili one koji poštuju lokalne prometne zakone i podsjetili one koji ih ne poštuju da bi trebali da ih poštuju. Znači, da bismo napravili ovaj projekat, koristili smo šperploč dole i drva i karton kako bismo napravili ulicu i maketu. A za mozak iza našeg projekta što se tiče tehničkog je dijela Arduino ploča. Arduino ploča je ploča na koju se spoje elektronski dijelovi, ima procesor u sebi i onda je pomoću kompjutera i C programskog jezika isprogramiramo i kažemo šta da radi. Znači, glavni dijelovi su nam senzori i motor, servomotor. Znači, spojili smo dva senzora i u kodu smo napisali da izračuna brzinu. Kao što znam, formula za brzinu je distanca podijeljena sa vrijeme, tako da on izračuna ovdje nekih, to bi u pravom modelu bilo 10 metara, sad je nekih 10-15 cm i to podijeli s vremenom. I ovdje imamo displej na kojem nam pokaže brzinu. Naše vrijeme ograničenje u ovoj ulici nam je 45 km/h. Ako auto ide sporo, evo ovako na primjer, ispod 45 km/h, ali ništa se ne desi, motor se ne podigne i to znači da može samo nastaviti. A ako auto puno brza, na primjer ovako, čuli ste da se podigao i vjerojatno se vidi na videu da se podigao ležeći policajac i to znači da će se to auto oštetiti jer nije poštovalo saobraćajne zakone. A sva auta koja poštuju saobraćajne zakone, oni mogu nastaviti voziti normalno i bez ometnje i bez da se moraju zaustavljati. Također imamo hitne slučajeve kao što su policija, hitna pomoć koja žure i na njih smo dodali unutra, ispod njih smo stavili kao RFID karticu i ovdje imamo RFID senzor i kada policija prolazi aktivira se RFID senzor i pametni ležeći policajac se isključi jer nema potrebe da i njih zaustavljamo jer oni već žure. I eto, to bilo to od materijala koje smo pravili. I probali smo to sve sakriti ispod, nadam se da, ali smo ipak ostali malo plastično da se vidi da smo ipak mi napravili maket. Eto, to bilo to. Nakon testiranja našeg modela pametnog ležećeg policajca, mogli smo zaključiti da radi savršeno. Ostalo nam samo jedno pitanje. Hoće li pametni ležeći policajac raditi na stvarnim putevima sa pravim vozačima? Pa smo odlučili da napravimo anketu i da pitamo, jer sam imao mišljenje drugih ljudi o našem projektu. Pitali smo 20 ljudi, 15 vozača i 5 tinejdžera. I ovdje negdje smo napravili, i ovdje na displeju možete vidjeti chart toga. Hvala vam na pažnju.